Horas, selamat pagi mahubata haganupan, bapak-bapak kuninang, lau mamuka horja lahawanta bani segut nyari on, perlu behita manangar hatani Tuhan. Bertonggo mahita. Anjaha daminine bata na mangatasi haganup paruhuron, in mana manramot kon uhur apa pikiran siam ibagas Kristus Yesus. Amin. Padahni partonduyon na ondo subata bani sogot on aima natar surat bani Yohanes bin 2 ayat 12 sonon mahatani Tuhan. Duk ai nini Yesus ma use maka tahun bani sidea. Ahudo panondang ni dunia on seng anjay mardalan bani nagulap na mangirikon ahu. Bani dotene panondang haguluhan in. Amin. Kita haganupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Satu hal yang terpenting nama ningon adong ibagas guluh ta ay ma panondang. Anggo seng adong panondang maka ibagas sagulapan mahita. Maka panondang in sangat kita butuhkan di dalam setiap hidup kita. Maka bani teksi ambilanta renungan tabani sadari on. Iha tahun Tuhan Yesus Kristus bahwa ia do panondang ni dunia on. Lang satu hal na ura laho patakason laho patugakon hubani halak simbuwei halak parise halak Yahudi ase iha porsaya ia bahwa Yesus aima panondang. Maka kita haganupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani teks ambilan ta ipatuga Tuhan Yesus Kristus bahwa ia aima anak ni Tuhan na bata, ia ma Mesias, ia ma gabesi paluahita. Maka seng secara langsung ipatuga Tuhan Yesus sasitong ni isedo diri. Tapi satu hal lang genup halak ketika ia tahun Tuhan Yesus audo panondang langsung posaya. Tapi Tuhan Yesus tong-tong maka tahun bahwa audo panondang ni dunia on. Ase iboto halak Yahudi, halak Parise, halak simbuein bahwa ia do panondang ni dunia on, ia do anak ni Tuhan nebata. Bahwa ipatuga Tuhan nebata do holong ni hubani halak Israel aima ketika ibagas pardalanan si dia laho mulak utano baga-baga ni Tuhan nebata. Maritehon, ipatarida holong ni maritehon tiang api, apakon tiang awan. Aima nalaho manorangi pardalanan ni sidea, asiboy sidea das bani tujuan. Jana bani sadarionte ya tahun Tuhan Yesus Kristus bahwa ia aima anak ni Tuhan nebata, ia ma Immanuel in, ia ma anak ni Tuhan nebata nama kesuman hita. Aseboy hita bani haganupan horjata. Bani nadomma ipatarida Tuhan Yesus Kristus holong mi ay hubata. Maka iha tahun bani sadari on. Ahudo panondang ni dunia on. Seng anjay mardalan bani nagulap na mangirikon aku. Bani dotene panondang haguluhan in. Maka hita haganupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Anggodomma ijalohita panondang na humbani Tuhan Yesus Kristus in. Maluah mahita humbani kuasa ni dosa. Maluah mahita humbani kuasa ni hagulapan. Halani ai ijalo hita ma panondang na humbani Tuhan Yesus Kristus ini. Ase manggulu hita. Ase boy hita manjalohon haguluhan nasadukani-dukani ini. Maka amin kon hita ma ibaga saganupan pardalanan ni guluh ta
harapan ta ibagas goluta bahwa iya do nama nondangi haganupan parguluhan ta. Halani ai seng mabiar hita bani haganupan namasa bani guluta. Halani adong do Tuhan Yesus Kristus nama nondangi parguluhan ta bani haganupan pardalanan guluta. Amin. Pertonggo baita. Terima kasih Tuhan bani hatamu na doma onda suban nami, ama Bapa nama nondangi parguluhan nami, asiboy hanami Tuhan, manggulu pita ibagas harusumu, pita laho makorjahon harusumu Tuhan. Lani ai tong ma iirikon hanami panondang nahumbamu, asi manggulu hanami dapotan haluahon nahumbamu. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo bamu. Amin.